احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاکسرشت، صحابگانی که پیشوا و با برکاتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند. بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربانترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، الله همه شما را نگهبان باشد. ما امروز هم با فضل و کرامت الله درباره سبب‌های غفلت صحبت کرده ایستاده ایم. سبب‌های غفلت زیادند و من نمی‌خواهم که این موضوع طولانی شود. اما به من اجازه دهید تا سبب را ذکر کنم که بسیاری از ما به آن دچار هستیم. همزمان فرزندان ما گرفتار آن شدند. آن یکی از خطرناکترین سبب‌های غفلت است. آن سبب غفلت ترک نماز جمعه می باشد. آیا ترک نماز جمعه از سبب‌های غفلت است؟ بله. همین طور به پیامبر صادقی که از خواهش نفس خود سخن نمیگوید گوش کن. امام مسلم از ابو هریره و از عبدالله ابن عمر روایت کردند. الله از همه آنها راضی باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: آنانی که جمعه را ترک می‌کنند از ترک آن دست بردارند، وگرنه الله تعالی بر دلهای آنها مهر خواهد زد و آنگاه آنها در غفلت سخت فرود خواهند رفت. این نتیجه ترک نماز جمعه است. غفلت مهر به قلبها. امروزها کم نیستند کسانی که نماز جمعه را ترک میکنند. به نظر شما مسلمانانی که نماز جمعه را ترک میکنند به دیگر نمازهای فرضی پایبندند؟ نماز جمعه در یک هفته فقط یک بار خوانده می شود. پس به فکر شما کسانی که نماز جمعه را نمی خواند به دیگر نمازها پایبند است؟ نه والله. آنانی که جمعه را ترک می کنند از ترک آن دست بردارند، وگرنه الله تعالی بر دلهای آنها مهر خواهد زد و آنگاه آنها در غفلت سخت فرود خواهند رفت. زده شدن مهر به دلها پناه به الله به این معناست که بر قلب پرده کشیده می شود و دیگر راه هدایت را درک نمی کند. در نتیجه نفس خیر را نمی پذیرد و شر را رد نمی کند. یا الله، امروزها چقدر قلبها مهر زده شدند و از آن توفیق هدایت گرفته شده است. نه عملهای بد را رد می کنند، نه فتنه ها را درک می کنند، نه معصیت را درک می کنند، نه شهوت را درک می کنند، نه شک و شبهه را درک می کنند. علاوه بر این خیر را قبول نمی کنند. آیت های قرآنی تأثیرش نمی کند. نصیحت های نبوی به او هیچ تکانی نمی دهد.
зеро қалбаш муҳр зада шудааст. аз ин рӯ дар ҳадиси саҳеҳ ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармудаанд ва ин ҳадисро Аҳмад ва дигарон ривоят кардаанд, аз Абулҷаъди Замрӣ ривоят кардаанд ки паёмбари маҳбубамон саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: ҳар касе ки намози ҷумъаро 3 маротиба пай дар пай тарк кунад ва бар он ҳеҷ сабабе надошта бошад, бар дилаш муҳр зада мешавад. дӯст дорам ба ҳар мусалмоне ки касе ки намози ҷумъаро тарк мекунад, бигӯям ки касе ки 3 намози ҷумъаро тарк кунад, ба дилҳояш муҳр зада мешавад. бародарону хоҳарон, фарзандону падарону модарони муҳтарам, диққат диҳед. ҳар касе ки намози ҷумъаро 3 маротиба пай дар пай аз танбалӣ ва бе ягон сабаб тарк кунад, бар дилаш муҳр зада мешавад. вақте ки ба дил муҳр зада шавад, хайрро намепазирад ва фитнаҳову амалҳои бадро рад намекунад. ба ҳамин хотир фақеҳони мо иттифоқ доранд ки бо шитоб рафтан ба сӯи намози ҷумъа фарз аст ва ҳатто дар ҳангоми хутбаи ҷумъа хариду фурӯш ҳаром аст. эй онҳое ки имон овардаед, чун дар рӯзи ҷумъа аз он барои намоз дода шавад, пас ба сӯи зикри Аллоҳ биштобед ва хариду фурӯшро бигузоред, агар медонед ки ин барои шумо беҳтар аст. ва чун намоз тамом карда шавад, дар замин пароканда шавед ва аз фазли Аллоҳ талаб кунед ва Аллоҳро бисёр ёд кунед, то бошад ки растагор шавед. эй кош мо қадру арзиши намози ҷумъаро медонистем ва фазилати рӯзи ҷумъаро медонистем. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: ҳеҷ фариштаи муқарраб, ҳеҷ осмоне, ҳеҷ замине, ҳеҷ кӯҳе ва ҳеҷ боде нест, магар ин ки аз рӯзи ҷумъа тарсу ҳарос доранд. ё Аллоҳ! оё ин ҳадисро пештар шунида будед? ҳеҷ фариштаи муқарраб, ҳеҷ осмоне, ҳеҷ замине, ҳеҷ кӯҳе, ҳеҷ боде нест, магар ин ки аз рӯзи ҷумъа тарсу ҳарос доранд. чунон ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: беҳтарин рӯзе ки офтоб дар он тулӯъ кардааст, рӯзи ҷумъа аст. дар ин рӯз Одам алайҳиссалом офарида шуд ва дар ин рӯз ба биҳишт бурда шуд ва дар ин рӯз аз биҳишт берун гардид ва қиёмат низ дар ин рӯз барпо мешавад. ва дар ҳадиси дигар ки Абу Довуд саҳеҳ ривоят кардааст аз Авс ибни Авс разияллоҳу ан, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: беҳтарини рӯзҳои шумо рӯзи ҷумъа аст. дар ҳамин рӯз Одам офарида шуд ва дар ҳамин рӯз аз биҳишт берун карда шуд. дар ҳамин рӯз сур дамида хоҳад шуд ва дар ҳамин рӯз қиёмат қоим мешавад. пас дар ин рӯз ба ман зиёд дуруд бифиристед, зеро дурудҳои шумо ба ман расонида мешавад. гуфтанд: эй расули Аллоҳ, чӣ гуна дуруд ба шумо расонида хоҳад шуд, дар ҳоле ки баъди вафот ҳатто устухонҳои касе боқӣ намемонад? паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам падару модарам фидояшон бод фармуданд: Аллоҳ барои абад хӯрдани ҷасадҳои паёмбаронро ба замин ҳаром сохтааст. пас чӣ гуна ҷасади пешвои паёмбарамон ва имоми парҳезгорон нобуд шавад? рӯзи ҷумъа рӯзи бузургест. дар ин рӯз барвақт аз хоб хезед, ғусл кунед, сураи Каҳфро бихонед, ба масҷид барвақт рафта дар ҳангоми хутбаи имом ором нишаста гӯш кунед. ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бисёр дуруд бифиристед. Дастони худро барои дуо кардан бардошта дуо кунед дар он рӯзи бузург, махсусан пеш аз ғуруби офтоб, зеро ин соат ба қавли роҷеҳ соати иҷобати дуо мебошад, ки Аллоҳ таоло ба ҳама дуо ва хостаҳои шумо ҷавоб мегӯяд. аз Аллоҳ мехоҳам ки дилҳои моро аз хоби ғафлат бедор кунад ва моро аз баракоту фазилатҳои рӯзи ҷумъа маҳрум нагардонад, зеро ки ӯ ба ҳама кор қодиру тавоност. салому дуруд ва баракоти Аллоҳ ба паёмбарамон Муҳаммад ва бар хонадони он ва асҳоби эшон бод. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. احذر من أسباب الغفلة.
احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد